Kivutimes. Kivutimes. Hamjambo wapendwa wasikilizaji wa kipindi hiki kwenye MPC Radio. Radio hii ni mradi wa gazeti Kivutimes.com ambayo inaandikiwa mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Katika kipindi cha leo tuzungumzie kuhusu kushimikwa kwa viongozi wa wilaya ama komine ya Minembwe, kazi ambayo imeendeshwa pa Minembwe tarehe 28 mwezi Septemba. Katika sherehe hizo kumekuwa viongozi wa kitaifa na wa jimbo. Hali hii imeleta kuzuka kwa matamshi tofauti toka kwa watu mbalimbali. Pia katika kipindi hiki tutazungumzia hali ya usalama inayojiri pa Minembwe na kuangalia kitu gani kinaweza fanyika ili usalama upate kurudi hapo. Kwa kujua mengi kuhusu maswali hizo, tunaye mbunge wa kitaifa Honorable MISARE CLAUDE Mugomberwa, mchaguliwa wa Uvira. Tutakuwa naye waziri mstaafu wa uchukuzi na mawasiliano Bwana RUKEBA Jacques CHIRAC. Mimi ni Freddy Salusi, nikupa karibu kwa kipindi hiki. Bwana MISARE CLAUDE Honorable, tunakupa karibu sana na utaweza kusalimia watu ambao wanasikiliza. Asante bwana journaliste kwa kuweza kunialika kwenye hii kipindi. Na salimu wa kodebateri wote ambao wanakuwa sijui wengine kwenye studio na wengine wanakuwa kwenye simu, na profite kusalimia raia territoire ya Uvira, wa vile ya Uvira, wa territoire ya Mwenga, territoire ya Fizi, vile ya Baraka ambao wanatufuata kwa saa kama na hivi. Asanteni sana Honorable MISARE CLAUDE Mugomberwa, na tunakupatia karibu sana na tunasema asante sana kwa kutika mwaliko wetu. Tuko naye CHIRAC RUKEBA, karibu sana kwa sisi zetu, utaweza salimiana. Ndio, asante na wasalimu wapasha habari na wasalimu walikuwa wenzangu na wasalimu wanaotufuata na wasalimu wakaaji wa territoire ya Fizi, Uvira na Mwenga, na nikiwapa pole kwa vita ambayo wamepitia ndani ya masiku nyingi. Asante sana Ministre Honoraire CHIRAC, na tunakupatia pole na sisi tunajua mnafuatilia kwa makini mambo ambayo yanafanyika huko kwa vilima vikubwa vya territoire zetu huko milimani. Na tutaanza kipindi chetu basi na karibisha watu ambao wanatufuata wote kwa ujumla. Hata tuanze na mbunge Honorable MISARE CLAUDE Mugomberwa. Mbunge MISARE, wewe ni mmoja wa viongozi wa watu mbalimbali ambao wameonyesha kutoridhishwa na kushimikwa kwa viongozi wa wilaya ya Minembwe. Ni sheria zipi ambazo hazikuheshimiwa katika kazi hii? Asante ndugu journalist kwa swali. Unajua ya kwamba kuna delegation kubwa ambayo ilitoka Kinshasa, ikapita Beni, Ituri, Bukavu, ikajiretrouve Minembwe na iliendelea na safari. Ile delegation ilikuja avec une mission précise. Wanakuja waangalie mambo gani ama hali gani yenye iko sur terrain na wakamate madecision hapo juu ya kuweza kurestore autorité de l'État ama kuweza kuleta usalama na amani katika territoire zetu za Fizi, Mwenga na Uvira. Sisi kama population tulikuwa tunajua ya kwamba watakapofika pale wanazungumza na communauté zote, kisha kuzungumza na communauté wanazungumza na jeshi, wanazungumza na wakuu viongozi, na pale wanakamata mipango juu ya kuimpose amani ama usalama ambao sisi wote tunasubiri. Sasa mshangao ni nini? Wakati sisi tunasubiri kazi ifanyike ya kuweza kuleta usalama, tunakuja kusikia kwamba waliinstale wa animateur wa commune ya Minembwe, chose ambayo haikukuwa prevu kwa agenda ya ile delegation. Mimi nimepima kuechange na wenzetu wanabunge ambao walikuwa kwa ile mission. Niliongea na
na wa colleague ambao walikuwa present. Wengine walikuwa surpris kuona ile mambo ya installation ya wa animateurs wa commune inaanza kufanyika. Nilisoma sasa hivi, mimi nimesoma Honorable Juvenal Munubo amesema ya kwamba yeye alikuwa pale, mambo ya installation wa animateur haikukuwa prevu. Sasa hii mambo ilitokea wapi? Bwana Juvenal Munubo anasema eti ni par coincidence kulikuwa delegation mbili, na zile delegation mbili kila watu walikuwa na mission yao, même si haiko clairement défini. Wa kwanza walitoka Kinshasa wakishindikizwa ama wakisimamiwa, delegation ikisimamiwa na ministre wa defense Ngoyimukena. Akasema kama ingine delegation ilikuwa ni delegation ambayo ilikuwa inasimamiwa na excellence Azarias Ruberwa ambaye alikuwa na gouverneur wa province ya Sud Kivu na ministre provincial wa interior na wengine watu ambao waliwashindikiza, ambao selon collègue Juvenal Munubo anasema wao walikuwa wanaenda Minembwe kwenda kuinstaller wale wa animateurs wa commune ya Minembwe. On se pose la question, pourquoi sur un nombre important ya ma commune ama ya ma entité ambayo ilikuwa érigée en commune rurale, commune urbaine, waone tu kama Minembwe ndio inakuwa commune special, ndio inakuwa urgence pour que waweze kuinstaller wale wa animateurs. Une autre précision, waliinstaller, tunasema waliinstaller wa animateurs, na kuna wa animateurs wenyewe walikuwa installer kwa sababu ni mtu mmoja ndio alikuwa installer. Mimi mwenyewe leo nimedeposer une question écrite kwa Assemblée nationale ambayo niliadresse kwa ministre wa defense, tuambie, kwa sababu sisi population tunachanganyikiwa, hatujui ile mission yake alikuwa anaenda kufanya nini Minembwe. Mpaka sasa hivi hatujui, kwa sababu wanasema wao walikuwa mambo yao na bwana Azarias Ruberwa naye alikuwa mambo yake ya kwenda kuinstaller. Ninauliza ministre wa defense atuambie alikuwa kufanya nini Minembwe, kwa sababu apare mambo ya installation hakuna inasumbuliwa. Atuambie ministre wa defense, kwa sababu yeye, mimi najua kama yeye ndio alikuwa chef wa delegation, même si collègue Juvenal amesema kama delegation zilikuwa mbili. Nimeuliza ministre wa defense aniambie est-ce qu'il a compétence, iko na qualité, iko na pouvoir ya kuinstaller wa animateur wa commune. Kama ile ndio kazi limubeba, jia nini hakupita Misisi ainstaller wa animateur ya commune pale? Jia nini hakupita Fizi ainstaller wa animateur ya commune? Jia nini hakupita Kalundu, hakupita ile injustice, ile politique ya dépôt de mesures? Hatuikubali ile manyanga, ile mafia ambayo wakuu viongozi wako wanafanya, ndio sisi tunakataa, ndio sisi tunadenounce. Honorable, asante sana honorable. Acha tuende kidogo. Ilikamatiwa kama parmi les communes pilote. Je, kuikamata kama commune pilote est-ce qu'il y a un problème alors que zingine zinaweza zikafikiriwa kesho? Je, kuianzia eko kuna utata gani? Nani mwenye anaikamata kama commune pilote? Ni wewe journaliste ndio anaikamata kama commune pilote, wala ni serikali? Kama wangetuambia mwanzo, jamaa, ni hata vizuri bwana journaliste. Waziri wa serikali bwana honorable, nisubiri kwa mission yake, est-ce installation ya animateur wa commune ya Minembwe ilikuwa prévu bwana journaliste? Ndio question ile, na tunapaswa kuulizana mimi nao, est-ce ilikuwa prévu? Kwa sababu wanabunge ambao walikuwa kwenye ile mission wanakatala kama ile mambo ya installation ya wa animateur wa commune ya Minembwe haikuwa kwa agenda. Na kwa hiyo kile ambacho mnachofia ni kitu gani? Ile siasa ya nasema ya politiki, ile politiki ya dépôt de mesures. Kwa nini waanzie Minembwe tu? Kwa nini wameona kama urgence ni sio tena ya kulansema operation militaire, ya kuneutraliser magrupu armé, wakaona kama kuacha wanainstaller burgmestre pale ndio inakuwa urgence. Ile mambo ya kuinstaller ilitokea wapi? Kwa sababu haikuwa kwa
agenda ya delegation. Asante kwako, lakini tutarudi kwako kidogo. Usalama alikusiwa katika delegation hii ambayo ilikuwa Minembwe. Nasema hivi, sisi wote tunajua kama swala ambalo lilibeba bwana Ngoi Mukena avec tous les généraux na wa collègues députés wa commission ya défense sécurité na wengine Minembwe, sijui Ituri, Beni, ilikuwa ni mambo ya usalama. Haikuwa mambo ya kwenda kuinstale wa animateurs wa makomine. Kama ile ingefanyika, ingekuwa ni officiellement wanatangaza kwamba wanaenda pale kwa sababu watu nchi gani ulishagaona wa general sijui combien de minutes waende kuinstale animateurs wa komine. Hadiwezi kufanyika. Yaani watu walishangaa kuona tupi ni force delegation wa general sijui wa nani waende kuinstale. Hapana. Sisi tulijua kama wanaenda pale ni kwenda kuangalia hali ambayo iko pale na waweze kusema operation de grande envergure juu ya kuimpose usalama katika territoire zetu za Fizi, Mwenga na Uvira. Asante sana, swali la usalama tutarudi. Asante sana honorable Misare. Acha twende kidogo kwa Ministre Honorere Rukeba CHIRAC. Unafikiri kushimikwa kwa viongozi wa wilaya ya Minembwe umefuatwa na sheria ya serikali bwana CHIRAC? Asante bwana mpasha habari. Nadhani kwamba ile swali umeiuliza honorable nilikuwa na chunga kwamba kasema kwamba kushimikwa kwa burgomestre imevunja sheria fulani, lakini sikusikia anasema sheria moja ambayo imevunjika hapo. Na labda anaweza kutuelezea zaidi. Sino ni mshangao kuona deputy oran ya deputy anatia mambo ndani confusion. En fait ni kwamba le 20 février 2018 premier ministre wa interieur alikamata decision ya kunomea burgomestre na maire wa miji yote ya Bukavu ya Kongo. Baadaye competence yake inaishia hapo. Competence ya gouverneur ni kunotifier decision ya premier ministre, akanotifier. Competence ya kuinstaller ça revient au ministre de l'Intérieur, ministre provincial ou bien administrateur. Ndio kazi ambayo imefanyika Minembwe. Kwa leo labda mwenzetu angetuambia imevunja nini sawa swali mmeniuliza. Sasa viole kwa kusudi watu walalamike, kusudi watu watie makelele, ili viole nini, sheria gani? C'est la décision du premier ministre, la notification du gouverneur, ça a été fait. Linamaliza miaka 2 haijafanyika, ile mantite inachunga. Leo ministre wa interieur, ministre provincial wa interieur ana installé, c'est légal, c'est la loi. Ndio vitu iko prévu. Violation ya loi iko wapi atuambie. Ya pili, ningerudia kwa hiyo mambo anasema. Nous le savons tous, le ministre de la Défense aliconduire des délégations Bunia, Beni, Minembwe, Kalemi. Hiyo nchi yote imefanyika ni juu ya usalama. Mais nchi ambayo wakati gouverneur anasindikiza wa ministre, ndio kulikuwa ministre wa décentralisation, il a dû faire des coups de pied kusudi mara moja amalize ile shida ambayo inafanya miaka 2 haitatuliki. Ndiyo maana ministre wake wa interieur akaweza kuinstale burgomestre. Inashangaza nini, inavunja nini, sheria gani? Hapo kidogo samahani sana bwana Rukeba. Imefanyika na delegation administrative, kulikuwa delegation moja ya usalama imefanyika, wamekamata madecision na magenero iko ambayo inatekelezwa bado, na delegation nyingine ambayo inahusika na mambo administrative ambayo ministre provincial wa interieur amefanya, hiyo imefanyika pia. Sasa kwa njia moja kuchukua mambo mbili ambayo
imekuwa ndani ya sheria. Shida iko wapi? Nadhani hao wote wanalalamika, wanaficha neno. Mungu angeisema vizuri, wanaficha neno ili ya kusema kwamba kwa nini haifanyike ni sisi, kwa nini haifanyike nani. Mimi nataka kuuliza, wakati meri ya Uvira, meri ya Baraka, meri ya Kindu yote imeteuliwa na wakainstale wa maire de la ville, kwa nini Kalemi ilikuwa bado haifanyika na nafasi zingine? Kwa nini haikuleta shida? Maana yake ni masheri pilote walianzia ndani, sawa vipi wameanzia Minembwe. Kwa nini haikuleta shida? Huyo depute wa Uvira, kwa nini hakulanafika nasema mnatuinstale sisi hapa meri ya Uvira? Kwa nini mnatuinstale ameinstale Kalemi, ameinstale Lubumbashi? Kwa nini hakulalamika hivi? Mimi nadhani ile ni kujipendelea na inaficha neno lingine. Asante. Asante sana Bwana Chirake. Na mpendwa msikilizaji, tukumbushe kama hii ni MPC Radio ya gazeti Kivutimes.com ambayo inaandikiwa mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Mimi ni Fredi Salus kwenye mic na mwenzangu Eric Ngabo ambaye ananisaidia. Haya, Bwana Misare, honorable Misare, umesikia vile ministre honorere CHIRAC anaongea hapo, anauliza swali lingine na anajaribu kuonyesha kama sheria imefuatwa kabisa. Sasa tuambie ni shida gani ambayo utaweza mjibu nini hapo? Nimemsikia vizuri ministre honoraire gisi iko nasema, ninacheka kidogo kwa sababu anasema juu ya nini wakati waliinstale maire de la ville wa Uvira Baraka bakaacha Kalemi sikusalamika. Hatusemi juu ya Kalemi, tuko tunasema juu ya Uvira, Mwenga na Fizi. Sasa hivi tuko mu province ya Kivu. Tuache kuchanganya watu ambao wanatufuata. Mimi ndauliza Bwana Chirac, ministre anasema ministre d'Etat Azarias Ruberwa aliprofite kuinstale wa animateurs wa commune ya Minembwe mwa hii mission. Pourquoi sie kama tunashirika juu ya nini tunalalamika? Bwana Azarias Ruberwa iko ministre wa communauté ya Banyamulenge wala iko ministre wa Kongo? Iko ministre wa Minembwe, iko ministre wa Bijombo wala ministre wa Kongo? En tant que ministre national, kama nasema aliprofite juu ya nini hakupitia sasa Misisi, apitie Fizi, apitie Kalundu, apitie amalize kazi yake? Juu ya nini anaistaleku na nakamata ndege anaenda? Hapana. Kama alikuwa ministre wa Kongo, kama hakukuwa ministre wa Kabila, ministre wa Minembwe, angepaswa kufanya ile kazi yote kwa hii ziara yake ama kwa hii mission ambayo imembeba kwa Kivu. Ile ndio inatushangaza, ile inquiétude ya kuona vipi ministre anajikomporta kama ministre wa village fulani, kama ministre wa communauté fulani. Kitu nitamwambia mimi kama député national, sikatai Minembwe kuwa commune, même si pale tena kulikuwa shida wakati Minembwe ilikuwa erejea commune, haikuwa ile condition kama kulikuwa mambo ya siasa tena pale. Ile sio shida. Mimi shida yangu ni kusema wakati wana installe wa animateurs, wa installe kuma commune zote zikuwe rurale zikuwe urbaine. Anaweza kutuambia kama ni mtu mmoja ndio anapata tu notification? Jua nini tu animateurs sio wa Minembwe ndio wapate tu notification? Ile manyanga ndio tunakataa. Lakini honorable Misare, ndio tuko tunapenda sheria ikuwe aplike kwa watu wote de manière équitable. Ile ndio tunaomba tu. Lakini kusema kunakuwa mambo mengine ambayo inakuwa sijui chini, hapana, hatuko kule. Ile ni distraction. Asante sana. Lakini ministre CHIRAC kitu napaswa kuomba. Halo? Honorable kidogo, honorable
Ndio. Condition unasema kwamba commune ya Minembwe haikueneza condition ya kukua erige comme commune. Ile condition ni condition gani? Labda ungepana mwangaza pale mheshimiwa. Condition principale ni kuwa na 20,000 personnes. Uniambie Minembwe huko watu ngapi? Na kwa hiyo tuseme government imekosea wala serikali imekosea kwa kuiteua Minembwe kama wilaya wala kama commune. Yote ilikuwa ni manyanga. Minembwe haikuwa inaeneza ile condition principale, haikukua. Yote ni siasa. Na ile ndio tunasema sisi tunakataa ile mambo ya vile politiki ya Dept ile injustice ndio sisi tunakataa. Tunapenda wakuu viongozi wa servire wa Kongomani wote, kama vile sisi wote tuko na droit moja, tuko na devoir moja wa kuservire. Kama wanasema no, Minembwe inakuwa commune, sijui Uvira Sange inakuwa commune, nani Kanuni inakuwa commune, wana nomewa animateurs wakuwa installe kama vile waliinstale wa Minembwe. Tunasema wangepaswa kushuka, wanaenda Misisi, wanatoka Misisi, wanaenda Fizi, wanaenda sijui Kalundu, pale ministre anarudia anamaliza kazi yake. Lakini kusema atoke Kinshasa, afike tu Minembwe Kale, ainstale mtu mmoja na arudia sema kazi yake inaisha, yule sio mpada d'accord na ile siasa. Na tutaendelea kulalamika kila siku. Asante sana bwana honorable MISARE. Hakuna mambo ya chini, tunapenda ni justice fanyike kwa watu wote. Asante sana. Acha turudie kidogo kwa ministre honoraire CHIRAC. Sijui kama utaongeza kitu hapo fulani, sababu tumesikia kama amekujibu na akasema sheria watu 20,000 personnes waishi kwa wilaya hii. Sijui kama utaweza tamka maneno mawili kisha tunaenda kwa swala lingine, mheshimiwa honorable CHIRAC. Asante sana. Mimi nadhani kwamba hatuwezi zungumza sawa wakaaji. Wakati mtu mzima sawa honorable anasema manyanga, bila kusema manyanga gani, nadhani kwamba ile haiwezi kupita. Hapendi kusema, ni hapa amegusia kusema kwamba Minembwe haikuwa inaeneza makondisyon. Sielewe namna gani depute mzima ambaye anasimamia watu aweze kusema uongo. En 2017 MSF ambayo inatumisha Minembwe zone de santé imefanya recensement. Minembwe ile agglomeration ikaonekana kuko 96,000 population. Watu bakaaji wenye walikuwa pale. Malheureusement ndani ya vita wamekimbia watu wengi. Nakwambia haiko source yangu, nakwambia kwamba ni MSF ambayo imefanya recensement zone ya sante ya pale. Ikaona watu, mimi nilikuwa depute, nilikuwa kandida mu territoire ya Fizi, nimejichagulisha pale Minembwe. Je sais pale Minembwe mimi peke nimekuwa na 5,000 voix. Inasikukua mgombeaji mimi peke. Natafuta kusema kwamba condition ilikuwa inaenea watu 96,000 population, deja agglomeration ya 20,000 inastahili mkadre ya kusudi communautaire ya pouvoir isogelee population inaenea kupata commune. Or walikuwa deja au-delà ya 90,000 ya pili. Mimi sioni kwamba, mimi nadhani kwamba hiyo ambao mshangao wameinstale community wamekawia, ingekuwa gouvernement responsable haingeshinda hizi nyakati zote. Imaginez-vous agglomeration ya 90,000 personnes kusudi wapate waandikishe mtoto ambaye amezalika. Ifo waende Mwenga kuko 200 km, wapite Mwenga savane, wapite Mwenga forêt, wapite Mwenga ku territoire, ndio uandikishe mtoto, uandikishe mariage. Hakuna etat civil. Ile bwana depute ambaye iko naongea angewaza ile ya pili kama civil kusudi atoke Minembwe aende Fizi ni 5 km, kusudi aende adikishe mtoto ipate dokima kwamba mtoto amezaa mmefanya mariage. Hakuna hata etat civil. Ile haimwambie kitu, anaona ni shida kuinstale. Ya pili, kama kuko revendication ya kusema kwamba
wamefanya Minembwe mbele. Nadhani kwamba nimesema kwamba Uvira imeteuliwa, wameipatia meri kabla Kalemie wafanye. Hiyo kusema ni parallelisme de forme. Kwa nini leo unalalamika kesho ukulalamika wakati kwa beneficiaire? Ile ni mambo ya kuambia gouverneur kwa nini. Kwa sababu hiyo kwanza nimedanganyia kwamba nimesema kwamba ministre d'Etat Zarias ameprofite kwenda Minembwe. No, si kusema ile. Ni gouverneur alisindikiza wageni wakubwa wake, ministre wa defense, ministre wa decentralisation. Amewasindikiza. Wakati amewasindikiza, il a profité kusudi va notifier, va installer par son ministre de l'Intérieur, va notifier. Yeye ameenda pamoja na wageni wake. Angeweza kurudia kitu ambayo ilikuwa inafanya miaka 2 haifanyiki. Nadhani kwamba hiyo anasema kwamba ministre d'Etat Zarias ni wa community. Hiyo haiko kweli, haiko yeye ambaye ameinstali, haiko yeye. Na ikukua mission yake. Mission ya gouverneur par son ministre de l'Intérieur, ndio mwenye amefanya hiyo kazi. Wakati amerudia bwana ministre d'Etat Zarias pale Bukavu, anafanya nini? Haufuate makazi kwa anafanyika mabarabara par projet ya PDI ambayo iko chini ya uongozi wa ministeri yake. Iko anafanya barabara, iko anafanya amepose premier pierre ya kuanzisha barabara ambayo amefika pale kumeri. Ile meri ya Bukavu ni Minembwe. Hiyo barabara ambayo ya nyofu ni Minembwe. Kuna mabarabara mingi ambayo inahusika na project zinatumikia chini ya uongozi wake. Namna gani leo amekuwa mtu wa Minembwe? Mimi nadhania kwamba si desturi yake na haifai kudanganyia mtu. Asante sana bwana honorable ancien ministre CHIRAC Rukeba, na tunakushukuru sana kwa maoni. Hata naendelea kukaribisha honorable MISARE CLAUDE Mugomberwa kwa kipindi hiki. Mimi ni Freddy Salusi ambaye ako kwenye mic. Hata tuendelee kidogo honorable MISARE, petetre kia utarudia kidogo kwa kufuatana na ala ambayo honorable mwenzako ameongea pale, lakini nataka kuuliza swali la usalama. Wilaya ya Minembwe ilishimikwa rasmi wakati kuna ripotiwa vita. Unadhani kwamba swala hili litaisha? Na sema swala la insecurity. Kabla ya kurepondre kwa ile question, acha wafulero wanasemaga sema kumeshuja. Hata niambie ndugu CHIRAC ya kwamba amesema uongo wakati anasema sijui mudeni alisema kama deni Dept kulikuwa 96,000 personnes Minembwe. Iko haya sana kama tuseme ministre honoraire anaweza jipermettre kusema uongo kama na ile Minembwe iko ni community. Je, Minembwe mwezi wa 12 nilikuwa Minembwe. Mimi nafikiri kwanza kama wakishakamata hata community ya Wanyamurenge wote wenyewe wako Uvira, Fizi na Mwenga hawawezi kufika kuna 90,000 ambayo anasema kwa nini kudanganya population. Ifo kusema tu kama lakini honorable kupitia siasa ambayo iko kwa Kongo kwa wewe. Honorable alisema kama ijapokuwa watu wamekuwa wengi hivyo, alitoa source ya ile recensement, akatoa source kama kulikuwa recensement ikaonyesha vile, na akasema kwamba alisema mwaka gani? 2017. Ile document itakuwa na besoin ya kuiona, iko mambo ya uongo. Minembwe hakuwezi kuwa na 90,000. Mudeme 17 manake leo mnaweza kuwa hata msasa 70,000. Mimi tu unasema no vita hakuna mwaka Minembwe kulishaka kuwa na 90,000 personnes papa. Hakuna kwenye banaweza toka. Je parle de Minembwe commune. Si c'est Minembwe pale madevu. Minembwe commune. Niko d'accord na wewe na kupata mzuri ile 90,000 haiwezi kupatikana. Ni bongo mtupu na watu
wanajua kama unasema bonge haiko mimi nimetoa tu. Ulisema nikakuachia muda wa kusema honorable. Uniache niseme. Je suis d'accord ya kuona jinsi Minembwe inakuwa érigée en commune parce que ça va permettre mungini kuevoluer, ça va permettre kesho tupate mabalabala, ça va permettre tupate maekole, tupate sijui mahospitali za mzuri. Tena tout ça ce n'est pas un problème. Na kuresoudre ma problème ambazo nimesema za document. Tunajua vitu administration yetu na fonctionner. Mais tunapenda vitu yote ifanyike muhaki. Vitu yote ifanyike kwa kuheshimu sheria. Na pourquoi wakati banainstale ba animateurs Minembwe tu weye banaacha misisi banaacha sangi. Mais pourquoi ukumonte au créneau kusema non kakubwa banapaswa kuwa shiste banapaswa kuinstale ba animateurs muzingine commune weye sawa mkongomani? Pourquoi haunge monter au créneau useme non il y a un problème abangepaswa kufanya abangepaswa kuinstale na kuinstale mkomine moja si un nombre important ma commune. Ndio kazi na wewe ungefanya kama kweli uko pale juu ya bati yote. Ndio kazi mimi si una honorable Nina mkulu mimi nimesema kolege depute mwenyewe alikuwa pale alisema kulikuwa delegation mbili, delegation moja ya ministre wa defense na delegation nyingine ya excellence Zaria Surbero ambaye alikuwa kuinstale. Sasa kolege mwenyewe anasema vile na wewe huko nasema je comprendre unasema mambo hata kidogo unakuwa na swali pale honorable. Hata kidogo tu niulize hapo. Na je, unawaza umesema pourquoi Minembwe, pourquoi seulement Minembwe parmi les communes urbaines ama rurales zote zenye ziko pale? Sasa kwani hawawezi fanya Minembwe leo kesho warudie tena waende Sange waende mahali pengine mpaka kazi yote ifanywe siku moja? Najua nini Minembwe kisha warudie kwanza une semaine après wala 2 semaines après ndio waende wainstale. Pourquoi hawakuifanya le même jour? Probleme kotati tanga kwa probleme ya budget. Mimi nakuuliza watu wengine wanasema probleme ya budget. Hapana ndugu yangu, ni manyanga ile yote, ni manyanga yenyewe tuna denonce kila siku. Haya basi hata twende kwa swali lingine. Mtu atakuwa ministre nationale anaikane nation mzima, anapashwa kuservire batu yote, na hapana kuwa naegamia ngambo fulani. Ile ndio tuko tunakatala. Huyo ni nani ministre unasema? Wakati ministre wa decentralisation alikuwa pale, gouverneur alikuwa pale na ministre wa interieur. Ministre mgani mwenye unachagula pale unaongea honorable? Ndugu yangu, mimi nasema hivi kulikuwa delegation mbili. Haiko mie ninanukulu. Nilisoma ministre wa decentralisation alikuwa na yake equipe. Ministre wa defense alikuwa na yake equipe. Ministre wa defense alitoka Kinshasa anaenda ni kwa mambo ya usalama Minembwe. Ministre wa decentralisation Zaria Surbero anaenda kwenda kuinstale animateurs wa commune ya Minembwe. Sasa ende pitie mwenyewe alikuwa mission ndio alisema ile mambo. Alafu ministre wa interieur naye amefanya nini na governor? Unapenda nitaje tena jina juu sikia mzuri. Haya hata twende kwa swali la usalama. Nirudishie kidogo kwa swali la usalama honorable. Ndio, narudia kwa swali la usalama. Unasema vita itaisha. Susi yetu kama wakongomani, susi yetu kama watoto wa Uvira, Fizi na Mwenga ni kusema kesho tuone baba yetu, tuone mama yetu, tuone baloko yetu banaishi kwa usalama. Miaka mingi vita inawaua kule, miaka mingi watu wanapoteza mamali, tunapoteza watu. Dialogue mingi zilisha kufanyika juu ya kusema usalama urudie, tuikale tupatane tusa ne sanapa teni. Ndio maana mimi nimesema sisi tulikuwa tunaiwa kupitia ile litani ya wageneraux ambao walikuwa kule, kupitia ile delegation kubwa ambayo ilikuwa inaongozwa na ministre wa defense son excellence Ngoimukena. Wangepaswa kitu ya kwanza kisha kuzungumuza na watu kuweza kulanse maoperation. Nimesema
de grande envergure juu ya kuneutralize ile magrupu arme ambayo inatatiza usalama, wakuwe wa nationaux, wakuwe wa étranger. Yani watu waseme Mungu alisaidia kuona jinsi ministre wa defense alifika hapa kwetu. Mwa ile mambo yote ambayo sisi tulikuwa tunachunga, hakuna ya kabaila ambayo ilifanyika. Ondire walikuwa mturisme, ni mambo tu ya installation ndio tunasikia, ndio watu wote wanasema installation za animateurs. Sasa mimi najiuliza, nimesema nimedepose question écrite kwa Assemblée nationale. Ministre atuambie nini alikuwa kufanya pale? Nini alikuwa kufanya Minembwe, kwa sababu hakuna kitu ya maana ambayo tulisikia yenyewe ilisemwa kisha yeye kupita pale. Unamaanisha kwamba ministre wa decentralisation alienda Minembwe kwa uficho? No, hakuenda kwa uficho. C'était une mission officielle kwa sababu alipita katika zingine province. C'était une mission officielle. Mais nini yenyewe sie tulikuwa tunachunga kome population kwa ile passage ya ule ministre na chef d'état major na wengine wa general ambao nasema ilikuwa ni kuanzisha kazi ama operation ya kutrake ile magrupu arme yote, iko ya Kinyamurenge, iko ya Babembe, iko ya purke usalama uweze kurudia hizo territoire tatu ambazo niko ninataya hapa. Lakini haikukuwa vile mambo ambayo tulisikia, mambo ambayo tuliona ni ingine yenye hatakuwa tunasubiri. Asante sana honorable. Kwa kiongozi wa wilaya ya Minembwe ama komune ya Minembwe, kuna impact negative gani kwa usalama wa mahali hii? Iko kwa sababu unasikia wengine wenyewe walikuwa wanasubiri makomune zao wa animateurs wakuwa installele même jour, wanalalamika, wanasema kama hapa kuna politiki na siasa ya politiki ya deux poids deux mesures. Yani kuna komune zenye ziko special na komune zenye haziko special. Ile deja inaleta mzozo, ile deja ina créer conflit. Ndio maana nilisema on ne peut pas résoudre un conflit par un autre. Una créer una résoudre, unasema no na résoudre, mais una créer zingine conflit. No, ile ndio tulikatala. Kama wangekuwa juste, kama wangekuwa équitable, wana installer wa animateurs muzile makomine zote zenye tuko nazo mu province ya Sud Kivu. Nani angelalamika? Kama watu wako kimya. Na ile tu kusema kama no wainstale hapa kisha wanatoka wanaenda, no, ile injustice inaendelea. Asante sana, acha basi twende kidogo mheshimiwa honorable, acha twende kwa ndugu yako ambaye ni Ministre honoraire CHIRAC RUKEBA, na tukienda kwa swala la usalama hapo, tukiingia na tunabaki na swala kama mbili basi malizia hapo. Bwana CHIRAC, wilaya ya Minembwe ilishimikwa rasmi wakati unaripotiwa vita, na unadhani kwamba swala hili kufuatana na delegation hiyo kabisa hii swala hili la usalama litaisha kabisa? Asante sana. Kabla nijisie na sema pointi mbili. Ya kwanza, kwa nini Minembwe? Na tafuta kumwambia bwana Misale, honorable Misale, kwamba decision d'etat haikalake sawa decision ya kitu yako privé ya famille. Ni decision inakuwaka motive na masection fulani. Ndiyo maana wakati un homme d'etat anatafuta kudecide, anasema vi ceci, attendu que kisha anasema vi l'urgence, je décide ou je décrète. Ndio hizi decision ya serikali inafanyikaka, haiko kulamuka kesho ufanye hivi. Ina maana kwamba ikiwa wameteua wameinstale wa depute wa bourgmestre wa Minembwe, ina maana kwamba gouverneur nipo mwile na iko na attribution par le ministre de l'Intérieur, haiko ministre d'État Zaria. Ce n'est pas ni compétence niko chini yake, haiko yeye ambaye ameshimika bourgmestre, haiko yeye. Ministre provincial wa Intérieur ou bien administrateur, nilisema jinsi sheria zinaanza nomination. Alors nadhani kwamba
ikiwa wameshimika Minembwe komine animateurs, ni kwamba kulikuwa na urgence, kulikuwa ilimotive madesizio zabo. Ministre wa interieur, provincial wa interieur na guverneur wakaona kwamba hizi wanasindikiza wageni wao, na hawa watu wameshafanya miaka 2, na autour ya hii komine kuko mazita, wamoja wanaipinga isikuwe ni komine ya Wanyarwanda, hawezi kupata komine, hawezi kupata udongo. Ndio ile ilikuwa nasema, alikuwa na ficha pour mettre ça kwa ile kitu moja, ifo waache nani ministre wa interieur ainstale Burgumesi. Anasema kwa sababu kwa nini wameinstale mmoja, wenzao hawakukua na je wawili hawakukua, notification haita notifie mtu mmoja. Wakati wataenda pale watakuta notification yao pale, ona installe le Burgumesi validasema na majina yao bataikuta pale. Ya pili yenyewe nilitafuta kusema ni kwamba hiyo mambo haiangaliani na niveau national, s'il vous plaît. Haiko niveau, haiko ndoimukena, haiko ministre de Kazarias ambao wamefanya hiyo kazi. Ça revient dans les attributions du gouverneur par son ministre de l'Intérieur, il a fait hiyo kazi, et il avait motivé, ukapata arrêté, watakwambia visesi, atandi que l'urgence, kulikuwa urgence kwa sababu ile komune mlikuwa contestation. Wengine wanasema inajitendre ku territoire ya Mwenga, inajitendre ku territoire ya Uvira. Ile komune iko na 10 km à vol d'ordre. Ingine mimi naweza kukutahia hiyo wakati nakwambia kwamba MCZ imefanya recensement zone de santé, ikakuta watu 96,000. Ni mavilaji fulani ambayo inakonstitue komune ya Minembwe. Donc ndio ile 10 km à vol d'oiseau, na mingine je n'ai pas le temps ya kukwambia Makawera, Marugabano, Makabanju, Marugezi, Makaronde, des choses comme ça qui quasi ziko constitué. C'est parmi les communes zenye ziko ndogo sana kwa superficie, ndogo sana. Huko zingine ambazo ziko na 25 km, huko zingine ziko na 30 na 40. Hiyo iko na 10 km à vol d'oiseau, na haitambuke commune, haitambuke territoire ya Kivu, inaishia territoire ya Kivu. Ni makontestation tasia inakamata au plateau yote na maye plateau. Ndio ile niko naambia kwamba ni chuki, lakini depute mzima hawezi kuangalia population yake. Imekuwa Minembwe, ikulu naenda kufanya mariage civil, ikulu naenda kuandikisha mtoto Nazarika, iende territoire kupe, iende Mwenga ku territoire, iende Fizi, kisha furahie hiyo. Wakati population inakaribia utawala, sababu mtu anasema development mabarabara, shida iko wapi? Ya pili, niko nasema hakuwezi kuwa na unakuta kwa Wanyamulenge wengi. Kwa mimi Minembwe iko ya Wanyamulenge jamani. Ni ya Wanyamulenge wa Bende, wa Fulere, wote uliko pale. Njoo wale wanakonstitue ni ile village yote avant vita, nous on a 6,000, je dis bien, niko na document. Na uende ku zone de santé ya Minembwe wataikupatia hawadanganyi. Ya pili narudia kwa mambo ya vita. Mimi nadhania kwamba ukaangalia ndani ya Kongo mzima tuna shida ya vita, insecurity. Uangalie corridor yote uanzie Nord Katanga, upande Sud Kivu, upande Nord Kivu, uende Mabeni, Maituri, Mabunia, kule kote ni insecurity, kuma groupe d'armées locaux et étrangers. Ile ni shida kabambi. Lakini utofauti, umbalimbali utofauti wa Minembwe ni nini? Hiyo insecurity hizo fasi zote natafuta kutaja, ni insecurity za magrupu armé zinajiatake kwa population zote. Lakini shida ni kwamba Minembwe magrupu za armé zote, ilikuwa ya Bafulero, Babende, Banyingi na Redi Tabara, Jinga na Warundi, wote wanatafikisha ni Mnyamulenge.
Donc wanatafutisha ni mtu eti hawatafutishe ile group army, wanatafutisha population. Ndio maana wamemaliza mangombe, ngombe inahusika nini na group army, wamemaliza mashamba, wamemaliza mahospitali. Hiyo ndio ambayo sisi hatukubali. Na wakati wanaona community international wa ambassadors wote wanaenda ni kuangalia ile mambo, ni kwamba kuna tayarishwa mambo sawa genocide, mambo sawa masaka, kwa sababu community zote magrupu armeza na community magrupu armeza na community zote zimejiunga ili kwamba zifukuze wanyamulenge na zikataze ile community kuu, kwa sababu eti wao hayako wako wa Kongomani. Hiyo mambo kwa leo inatia haya kusema c'est débat sérieux, un débat de passé. Asante sana. Amesema kwamba wamefika Minembwe lakini hawakufanya kazi yoyote, lakini nadhani kwamba na kuheshimu bwana Msale honorable député. Unajua kunakuwa secret zaidi kwa mambo ya usalama. Wakati walifika Minembwe wamefanya concertation, wameongea na watu mbalimbali, wamepokea wapasteri, society civile, wakakuwa na maneno. Baadaye kuko maneno ambayo wanaandaa. Unatafuta leo watoke Minembwe waende kwa radio wakwambie kwamba wanapanga maoperation. Ile ni secret. Hatujui zitaanza namna gani, hatujui movement ya matrup wanaweza kureleve zile matrup ziko kule. Wa degenero ambao wametoka Bukavu wamoja wakingali Minembwe, wanakuwa Minembwe kwa sababu wanafurahia, wako na mazina Bukavu lakini wanafanya kazi. Wengine kutoka Kinshasa wakingali Minembwe na walikuwa na wenyewe walikuwa wale wote wanafanya nini? Il y a des secrets professionnels, il y a des secrets d'État, il y a des secrets sécuritaires. Asante sana Bwana CHIRAC, kutosha nje. Dakika zinasonga. Walifanya concertation na tunachunga matukio kwamba watafanya kazi kwa sababu nao wamejionea wenyewe. Asante sana. Dakika zinasonga sana, nataka tuende haraka. Asante sana Bwana CHIRAC RUKEBA, na nadhani tutaenda moja kwa moja kwa honorable MISARE CLAUDE Mgomberwa. Bwana honorable MISARE, MONUSCO na serikali wamekuwa wakihimiza raia katika eneo hili kwa kuzungumza na vijana wao waondoke msituni. Kwa hivyo unafikiri nini kinachokosekana ili kitu hiki kifanyike? Asante bwana journalist kwa hiyo swali. Acha nirudie kwanza kidogo kwa bwana CHIRAC. Amesema jaribu kwenda haraka sababu dakika zinasonga. Kwanza motive. Je suis pas totalement d'accord. MPC Radio. Oui, nilikuwa nasema kwamba niko parfaitement d'accord na intervention ya ndugu CHIRAC wakati anasema kama decision d'etat zinakuwa motivée. Cependant, nilikuwa napenda niambie motivation gani avec précision yenye lituma Minembwe wa animateurs wakuwe installé na waache Misisi, kwa sababu najua Misisi, Minembwe, Sange tunavivre sisi wote presque hali moja. Juu ya nini tu pale niona kama kuko urgence. Sange sasa hivi hakuna viongozi. Juu ya nini hawangepitia Sange waache burgomestre pale. Hiyo ni preoccupation ya kwanza. Preoccupation ya pili, bwana CHIRAC aniambie juu ya nini wale wa anjo wawili hawakukua. Wewe unakuwa nome, wanakuambia kesho watakuja kukutawaza, kisha usionekane. Aniambie juu ya nini wale watu hawakukua. C'est parce que ile installation haikukuwa prévu, ni mambo yenye waliimproviser tu pale. Na preoccupation yenye ndugu kwa kujibu kwa intervention ndugu anasema eti commune iko contesté, sijui wanasema
ni Wanyarwanda. Mimi nawaza kama ni namna tu ya kudistraire batu. Hatusemi hapa juu ya mambo ya nationalite, ile mambo iko dépassé. Hapa tunasema ni injustice ambayo wakuu viongozi wanafanya. Ile ndio tunasumburia. Ndugu amesema secret d'etat. Iko mfanya siasa anaweza kusema secret d'etat. Tuchunge sasa, tuangalie tuangalie matunda ya ile passage ya bale bakubwa wenye balipita. Atandovwa. Mimi najua kama vita ya milimani, vita yenye iko Uvira, Fizi, Mwenga, kama leo Ngumino, Pigwaneho banasema tunaweka silaha chini na amani itaonekana pale pale, kwa sababu wenyewe mnajua wa Maimai amesema wanajiweka pamoja, sijui ingine makabila yote juu ya kufanya genocide kwa community ya Wanyamulenge. Ile ni bongo. Kama tu hawa watu wanaweka silaha Ngumino, Pigwaneho, ile iandike bwana Ngabo, kama wanasema wanaweka silaha chini, amani itakuwa. Parce Maimai hata kuwa na raison d'être. Maimai hata existe, atadepose pale na vita inaisha. Hakuna genocide yenyewe kwako kontra Banyamulenge. Hapana. Hata niulize kidogo hapo mheshimiwa honorable. Kusema kwamba vijana sijui wasensibilize wanani, hapana. Huko wa acteur niulize swala kidogo. Asante sana. Sijui Mwezi ya Rugabo, sijui Azarias Rubero, ndio wa leader wa community ya Banyamulenge. Waite wa vijana waweke silaha chini. Wataziweka chini. Isikuwe kwa radio tunasema hivi kisha nyuma tunapiga simu hapo ana courage kazi yenyewe mko mnafanya. Hatutajenga amani tukitembea na siasa ya vile kidogo. Niulize kidogo. Hapana. Niulize swala hapo kidogo. Honorable Mugomberwa, unasema kama Pigwaneho, Ngumino wasiweka silaha ama watoke porini? Honorable Mugomberwa, MISARE CLAUDE Mugomberwa, hapana Mugomberwa. Samahani sana, tanuia radhi basi. Ni pronunciation ambayo imeshika kiflero imeenda kabisa. Endelea. Nilikuwa nauliza hivi honorable MISARE CLAUDE. Yes. Sasa unasema kama Ngumino na Pigwaneho wasiweka silaha chini, wakitoka msituni, na ni hilo swali yenye nimekuuliza. Sasa wakitoka hapo Maimai inaisha kabisa. Na inamaanisha kama kuishi kwa Maimai ni sababu kuishi kwa Ngumino na Pigwaneho ni resulta ya Maimai kuwekwa hapo katika ile milima. Mimi nimesema ya kwamba kama majimaji iko ni kwa sababu Ngumino na Pigwaneho iko. Ni kwa sababu Ngumino na Pigwaneho wanazorotesha usalama huko vilimani. Ili situ zile grupe mbili ziweke silaha chini, mimi najua kama wale wengine itakuwa ni kushuka tu kwa mwingine, vita inaisha. Nataka CHIRAC naye ajibu hapo, atuambie mawazo yake kuhusu hilo swali. Bwana CHIRAC yenyewe iko nayo pale. Asante sana. Ni mshangao mkuu kuona depute ambaye hana huruma ya watu na ni depute ambaye amechaguliwa. Ni mshangao sana. Anasema kwamba Ngumino na Pigwaneho wakadepose silaha chini na viti maisha. Nataka kumwambia kwamba Maimai imeanza mrebelia 1960. Aniambie Pigwaneho ilikuwa wapi ama Ngumino ilikuwa wapi? Ilianza 1960 ikaendelea mpaka hii miaka yote iliendelea. Maimai ilikuwa pale na vizee yao ilikuwa kwamba wafukuze Wanyamulenge wasiwezi kuishi kule vilimani. Ilianza 1960. Eske pale kulikuwa Ngumino ama kulikuwa Pigwaneho? Ya pili, nataka kumwambia kwamba vita hii imeanza 2017 pale parti za Uvira, Katanga, wapi sijui. Maimai vijana wa Fuleru ndio walijiunga
wakasema hivi kwamba Wanyamulenge wameenda nje wengi, hivi tunaweza kuwaweza sasa. Ndipo wakaanzisha vita, wakarunguza manyumba, wakachoma, wakaenda wakakamata Fizi, wakaenda wakakamata Mwenga. Wakati Wanyamulenge wanaona kama wanatafuta kuisha, ndipo waliunga ile kikundi ya Twirwaneho, ndio wakaanza kujipigania. Sasa ile kikundi iliundwa hapa nyuma, na mingine yote ya Katanga ilikuwa ilesha munani ya territory ya Uvira, territory ya Fizi, na nyingine iliisha ya Itombwe ilikuwa ilisha. Unatafuta kuniambia kwamba ni nani alimaliza? Ni Maimai ambayo imeumaliza kabla hawa vijana wajiorganize. Kandi MMSA mimi siunge mkono yule groupe armee yote. Ungekuwa depute ambaye inatakia amani kwetu, ungesema kwamba magrupu za armee zote zidepose na silaha. Hawezi sema kwamba Gumino Twirwaneho depose silaha na viki taishi. Hiyo haiko kweli, na roho yako iko temu, na hiyo kama haiko kweli. Wamekamata silaha kwa sababu mingine imeisha, mangombe zimeisha, unayua ile. Kumaliza mizozo, mimi nadhania kwamba kuna pare ya serikali ambayo kinafanya. Mimi naamini kwamba mipango ya jeshi imekamata kule juu, tutaisikia baadaye. Ile ni moja. Ya pili, kuna pare ya population, kuna pare ya walider. Sawa depute ambaye tunazungumza, yeye ni kusudi tuambie kila groupe arme mdepose silaha ambaye anatafuta aende kwa jeshi. Yote ikuwe Gumino Twirwaneho, ikuwe Maimai, sijue ikuwe Biroze Bishambuke ya Kutumba, nani Ebuela Kisa, wale wote wanadepose masira. Angesema vile ningemtochea shapo, lakini hawezi kusema community moja ambayo magrupu za armee zote zimeungana kusudi zifukuze, aseme waanze watie silaha chini. Baadaye ili tapokonya silaha Maimai itamaliza, wameenda kutandre mikono wazungumuze na population. Wakaomba magrupu za armee waje wazungumuze. Umesikia gisi ya Kutumba misema? Umesikia gisi Biroze Bishambuke misema? Kusema kwamba sisi hatuwezi depose silaha chini kabla hatujafukuza wale Wanyarwanda. Hii haiko neno ya kuficha. Umemwambia jeshi kwamba nyinyi mnatukataza kufukuza hao watu. Kwa nini unaficha hiyo? Kwa nini ulisema? Na hiyo ambayo kuna lalamika kwa mimi ya Minembwe ni hiyo. Wakati Uvira wanaierishe Kalemie hayaierishe. Fujo ilitokea wapi? Ni parallelism. Hii mnapaswa kujua hayo. Ile imefanyika pale Minembwe juu ya urgence ni kwa sababu ile commune ilikuwa chanzo cha mavita. Ndio ile urgence nilikwambia. Ndio madecision ili motiver gouvernement, plutôt gouverneur na ministre wa interieur. Walijifunza wakasema kwamba hii ni chanzo cha vita, ni ya la base. Kwa sababu tumalize, tutatue hii, operation zitafuata. Lakini bwana honorable, pamoja na heshima yote, mimi sidhani kwamba umesema kweli na umekuwa ngambo ya watu wote sawa depute. Aseme grupu zimoja zidepose silaha na vitu daishi. Hiyo haiko kweli, na roho yako inakuambia hiyo. Asante. Asante sana bwana Ministre Honoraire CHIRAC RUKEBA Jacques. Na nataka nirudi kidogo kwa swala la mwisho, bwana Honorable MISARE Mugomberwa. Ni nini ambacho unadhani sasa tuienda kwa conclusion ya kipindi chetu? Recommendation gani ku gouvernement ambayo wewe unaitumikia na ku raia wa Fizi, Mwenga na Uvira na ku groupes armés? Quelle est votre recommandation? Recommandation ya kwanza ni kusema dans un bref délai wainstale waanimateurs wa commune zote ambazo zilibakia. Recommandation ya pili ni kulancer ma opération de grande envergure juu wa nettoyer, wa neutraliser ma groupe armé zote zenye ziko umilima. Ile nimesema
na nimeirepete juu bwana CHIRAC aisikie mzuri, walancer ma travaux de ma opération de grande envergure, manake waepase le tableau. Tusisikie tena mambo ya silaha, eti silaha iko nalia. Civil hakuagi na silaha kwa nchi ambayo inajirespekte. Waweze kufungua njia, kukue fasilite ya kusema wakati FRDC inapenda kufanya maoperation, tusikuwa tunachunga ndege ya MONUSCO ambayo inabeba kama ni 15 militaire, muzone yenye tuko na bezo kama ni ya 5000 militaire, juu waweze kuimpose amani, waweze kurestore autorite de l'Etat. Ile ikishafanyika, mimi nawaza kama kila mtu atajiweka nafasi yake. Mbondugu CHIRAC amependa kunirudisha sijui miaka iliyopita mamine sana na mimi siwezi penda turudie tena kule, kwa sababu tukishafanya deba juu ya mambo ambayo ilipita depuis 1996 tufike mpaka ku 2003, mimi nawaza kama bwana CHIRAC atakimbia, atakata simu hata chunga kumaliza deba. Kumbe tuwache kwanza ile tuongee mambo yenyewe iko hapo leo. Mshuma na adetabu mshuma. Okay. Bwana mimi namaliza ndio recommendation zangu. Asante sana, lakini hata tuende kwa ndugu yako rafiki yako CHIRAC kidogo. Alafu lakini bado hapo MISARE nilikuwa nataka uniambie quels sont ces groupes armés à neutraliser par le gouvernement. Nilisema magroupe armés zikuwe nationaux, zikuwe étrangers, zote ba neutraliser, ndio mimi nasema vile. Tusisikie tena kama kuko civile mwenye iko na silaha. Kile ndio ninasema, unapenda nianze kuwataja majina? Okay, merci beaucoup. Magroupe armés ziko mingi, kila groupe armé iko na objectif yake, iko na lengo yake ambayo ilituma wako kule kwa pori. Mheshimiwa CHIRAC, sijui kama utaweza tuambia ni suluhisho gani, alafu quelle est votre recommandation surtout pour l'État, raia na kwa groupes armés? Asante sana. Mimi nilizania kwamba honorable ataanza kusema kwamba arme neutralize dunia na Twirwaneho kwa sababu ndio wanaleta shida. Nimezania atasema vile, lakini namshukuru kwa sababu amegeuza mlengo na amekuwa realist. Na muunga mkono ni kwamba arme iweze kuneutralize magrupu za arme zaidi za nje. Zinatia haya nchi kuingiliwa na magrupu arme za nje, zinatia haya wafyeke magrupu za arme loko wote bila kubagua na waimpoze autorite de l'Etat pale. Ile ni moja. Ya pili ni kwamba wafungue baraza za mazungumzo, kwa sababu silaha haiwezi kumaliza vita. Inaweza kunyamazisha watu, lakini watu hawapatani, roho zikingani na vidongo. Wafungue pia mabaraza za magrupu za madialogue intercommunautaire na walider sawa depute na wengine wajiasosie, waambie watu wao kwamba hakuna kabili kamaliza nyingine. Tulizania kwamba zile group arme zimejiunga tatu, group za arme za makomunite tatu zikajiunga na wageni na wa group arme wageni, labda watamaliza wenye mlengo miezi 5, lakini haitawezekana. Hakuna mtu atamaliza mwingine, hakuna mtu atafukuza wengine. Ile tunapaswa kuelewa na tuzungumuze tukikuwa na ile confiance. Donc mazungumzo ya ana kwa ana, kuambiana ukweli. Ya tatu ni kudesenclave ile miji ameisema honorable, wanapaswa kufungua manjia. Ikiwa jeshi inatafuta kubeba na isiende kwa ndege, inakuwa gharama kubwa sana hii.
ikiwa watu wanatafuta kubeba msaada kwa watu ambao wamepoteza vitu vyao, barabara ikuu yafungue njia ya barabara Baraka Fizi Minembwe iendelee mpaka Mwenga, chakula itoke huko. Zaidi watu wanauana ni juu ya njaa, na hawapate, wako enclave sana, wadesenclave ile eneo ya Minembwe. Nadhani nilio kwa machache ni kwamba wametralize magrupu za zote waweze kufungula njia ya madialogue na wafungule mabarabara, msaada, chakula, watu waweze tena kupata chakula, kwa sababu zaidi njaa ambayo inatesa watu ni poverty. Donc ma projet integrateur ya development zikuu zilete msaada kule, na watu wafanye maprojet ya kuishi vizuri. Watu wakishachangia projet fulani, Mbenge, Nyamulenge, Mfulero, wameziretrouve mu projet fulani, pale hawezi tena itika watoto mpori wa kuifahamu, kwa sababu hakuna chenye tunachangia. Nadhani hapo pia naambia honorable Dept Mchale ambaye anayekuwa kwenye bunge ni kwamba ndani ya kazi wanatafuta kufanya, haiko tu motion ameuliza ngoinike na kwa nini pia kutetea maproje za kule Mbenge Mnyemelenga, kisha kuwa na Mfulero na Mushi ndani ya proje fulani, hawataitika tena vita hii iwasambua. Asante, nadhani hizo recommendation na nini na malizi hapo, nikishukuru. Nadhani kuna neno ya mwisho labda. Haya basi, ndugu msikilizaji, ni hapa ndipo tunakamatisha kipindi chetu cha leo kwenye MPC Radio. Katika kipindi hiki tulizungumzia kushimikwa kwa viongozi wa Minembwe, pia hali ya usalama pa Minembwe ilizungumziwa. Tulikuwa na honorable Misare Mgomberwa, mbunge wa kitaifa, na bwana Jacques Rukeba CHIRAC, waziri mstaafu wa uchukuzi na mawasiliano. Asante kwa walikwa wetu, asante pia kwa wasikilizaji. Tuonane kwa kipindi kingine. Mimi ni Freddy Salusi nikikuaga kwa heri. Kivutimes. Kivutimes. Souhaitez-vous en savoir plus sur nous? Veuillez visiter notre site web www.kivutimes.com, où vous pouvez nous rendre visite sur Facebook, Instagram et Twitter. Tapez simplement le mot Kivutimes. Merci.